Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silian sang puya New Delhi Chamek Chief Minister Puzoram thanga chon sarkar lai pemi poimo ten hena Mizoram mo sang athen Health Minister Dr. Alal Thanglenan COVID-19 tripui donan Mizoram sarkar in state budget omlo cheng noi sing ni chung mang ati Union Home Minister Amit Shah chuan voinhen Manipura political party zongjong ayo in mu kho mane puidon Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumkukal ta chung khan ram chunga sarkar in chenne in paka house viable chathum le point pangale in thiana viable som pakhale point pasari pani sak ani ati New Delhi Chamek Chief Minister Puzoram thanga chuan sarkar le pumi poimo te hena Mizoram mo sang thena Chief Minister hian Nimin Khan Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari chu in amu in Mizoram hasona turchung chang an choiduna Nimin Khan Mizoram Mamole Masona Tana Masop Shang Te Khanin, Prime Minister Narendra Modi, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, Minister of State for Donor BL Verma Tichu Alo Muto Bokani, Chief Minister Niti Ayok Governing Council to Com Atulo Ten Tote, Sarkar Lai Puya Mizoram Masona Nathona Tour, Project Helu Shang Te Abo Zui Bok Ani, Parliament Building Thar Honen Com, Chu Chief Minister Hian Achim Bok Ani. Supply Minister Puke Larin Lenachuan, Nimin Khan tun naya Paul Sompani exam azirlai ti tha ti choi moina hun Mizo Students Union MSU buat sei ju kholen in man pui pukela rin le na chuan zirlai ti tun lai thiam na sang le material kim chang tak mangin lekha anzir theya sang takan theng thei ti soin Mizoram town enge ka ti theyang ti ngai tua thanem ngai taka zirzel turina cha bok Minister chu zofa ten tuna an torna chu in pona thale zual le zofa te in pum khan a ko ka mun sang cheng te una wan izia tilanga nam movement chu ngai tu renga ngai ni ati a zulaten mani nam ti dan phung thau thamai lova nama chian chu apoi moti a rilofim takmang turin zilate acha bokani MSU president Samuel Zoram Thanpe chuan MSU molangna za somriat chu zilate ta na in solvinga za somni churam le namin amamon apianga an mang thina ti a MSU in zilate le aramta na an thona kong sanga zilate tan Namnana omzel tu sarkar le min phalte zaran awangin lom thu soibok President chuan MSU malangna sang ta langin project Mizoram second container manga athona Mizoram damdo in hun sang bungrua sem theinate MSU kap kalthanga infirmi tan Assam Rifles tan theinate DCA class hon thar tur le MSU CSR manga konpe college smart class sem turte project kulwa manga international le interstate atanga zofa te in puiron bel tu te chom dolna turte ani ti president chona soibok ani zalati than choi moite hi tun nai pol company result the arts commerce science Mizo top 3 te lompuina ni a MSU special award posem ni in za samruk disability ni chunga first pass Aizawl chon oma Bethlehem Venkang High School na pek ani bok Nimin ve khan Lai Students Association General Headquarters longkai chuan MBS in kumsani somni pathuma HSLC le HSSLC result ati chota ka laifa July ti thate lompuina huna bot saya he hun hi executive member Puel Daniela chon kholen in man puya Puel Daniela chon laifa July thanem tak choi moina hlan turanom chu lomamati thu soin ramle nam ti ming thatura the top chu chunjom zel turin asoma ramle nam nga fak chu zirlai te anni ti ria ramle nam ta na chen fak om tak ni thei tura thiamna sang jok ne nge tura zir chunjom zel turin acha ani HSLC le HSSLC hlotlina changzo talo te po nol mailo turle lo chomna chu hlotlina ne tir to ta na mang thiam turina cha bokani zela ti tha choi moina hlan te hi HSLC le HSSLC distinction pass chin anni a choi moina thojek hlan anni a HSSLC distinction pass zela somni pali le HSLC zela ti tha samthum pariat anvain zela somrupani tenena choi moina hi hlan ani Health Minister Dr. Ala Thanglenan COVID-19 ripui donan Mizoram sarkar in state budget omlo cheng nuai sing ni chung mang ati Dr. Ala Thanglenan chamal somna tong tur chuan rilu declare sel putangai ti a hethuini mina lungle convention center MNF sub headquarters both side thok tu in fui tharna le mithar lomlu na soya Health Minister chuan an party beitu ten Puzoram thanga kai thwe sarkar engma tilo ang maya chua thin te chuan until ti le mason na chu an hreveka midang soi che shim tum hi party ngel ngetlo anni ati Chief Minister Puzoram thanga kai shuna noya MLA te an lungrol ma
tun ang tluka bial vil thale taima MLA anom lo ti soin pathian ne mi puizara puzoram thanga kai chuna hnoya MNF chu an sarkar le ngei don ti asoi ani minister chuan state dang hruai tu te ne na anin koma an soijin ber chu state in a mason na thole sarkar nala konga tun thlengin covid in angong zela ti a Mizoram po harsna sang te tok ve in covid donan ero state budget a omlo cheng nuai sing ni chuang manani ati Dr. Al thanglen chuan MNF chu party nget takle trouble fu takani ati a kaldan thak ve lawa tumuma takne pathian le kanram tan ti thinani ati a kum samruk lai tlong takin akal to ani ati bok Afanu pong sola tumenga mazat che solpui thin tu kum sumli parukmi chu special judge poksho ek puwanal elmoy nimin khan thiam lo chantir ko thu chuak talan danin apa hian afanu kum som pali mi chu kum sang ni som pathum august ninga khan ram hnoya anthing phurna apong sola anhnuwa rain September sani som panga khan afanuin apa fa hi hringani apa hian kum sani som pre thleng khan afanu hi apong sol thina apong sol nun ber chu august sani som pre ne hriat ani hemi kum November ni somni pani khan anu inside police station na FIR thelutin thu boy siam sakani a nimin khan special judge pokso ekle district assistant judge ni bok pu vanal en moi chuan thu hre tu te ko hnuin thiam no chantira tuna hen central jail atang meka bail phalani lova ni somthum pakat khian a hremna tur puan ani ang pokso dan hnoya chuan kum som ai tlem lo hremna pek tur ani a dam chung tang tur point a hrem thei bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chuan nizan khan Manipur thlenga voina political party zongzong ayo in mu khomani puidona hi bakhain Poland nam sang hruai tu te komin state chunga remna le muanna omthina tura soi puidon ani nimin khan mun sanga tharom tona thlenga civil mi pathum anthia IRB police pakhat ka hliam ani bok Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumkwakal da chung khan ram chunga chen in paka house viable chethum le point pangale in thiana viable chesom bakhat no som seri pani sakani ati nimana Mumbai Chanchinthar te komna Union Finance Minister chon chen in viable som pani chuan tui thiang nim andong ti soin hei hian damlo na chisang sang ka mi puite chan himati a erong bola gas connection po athonin chung ko viable chekuale point parukne na Aizawl scheme hnoya pek ani ati a hei hian chen in tamtaka thukman thin titlemin meise te hriselna po athlen pha ani ati pisi tharamani chon Ayushman Bharat Chovela healthcare program lian berani thu soin mi noinga chuang hne na athlona enkona pek ani to ti a hebaka hen covid shrilen lai re son athlona sempo mi viable samre chong nan donga hei Europa mi pui omzat ai point atamani ati External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan Min Khan New Delhi United Kingdom Minister of State for Foreign Commonwealth and Development Affairs Tariq Ahmed Akoma hruai tu pahnih te hian thilpai mo tak saidunin hengjing hen free trade agreement chungchang le South Asia din hmunte Indo-Pacific le G20 chungchang te po an soiduna Dr. Jaishankar chuan India in ramdang nen inkum kana ani sang te asoi pui bok ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui New Delhi cham mek chief minister puzoram thanga chuan sarkar lai puya mi poimo te hna Mizoram mo sang athlen Health Minister Dr. Ala Thanglenan COVID-19 tripui donan Mizoram sarkar in state budget omlo cheng noi sin hi chuang mang ati Union Home Minister Amit Shah chuan voin hian Manipura political party zongzong ayo in mu khom ane puidon Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan kumkokal da chung khan ram chunga chena in Paka House viable chathum point pangala in thiana viable chasom bakhat noi som seri pani sak ani ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani